Mwiboirire biya omwanjo murero etasene kya Ndizi TV ngo kwarigene ananda asentunda yende ngo twemanya mangana maya asenchera yobwenge nigo cheragire Chinsa Ikomi chabona maragoba eretariane Dorcas Kemuma nigo tochukwatanere abigenya chama oyo kana kingamarigene chibicha agoikire asenchera yobwekera nona bogo tobwatia wetera asenchera yemetandao sawotonyana Ndizi TV news digital ensemeria ya Facebook na bayigo asensemo ya YouTube tunyore bona Ndizi TV News na sensemo ye website nya www.ndizitv.net. Women Rep County ya Kisii Doris Aburi Donya kufuatana na amono mobunge bwensemo ya Kitutu Chache South Anthony Kibagendiri tukoria rero nigo basioria ogochakia kokore mwakwe gesima ase eskuru ya secondary ya daraja 2 sebono batebna amacha yo nigara chikokonya aborokiwa ase eskuru yo abamenyebe kenyore kyo naboigo abonchuria abakoro bonchuria ase echiro ya daraja 2 asate bamuna nigo echire yo ere nene kigima korende ase etabwati nonya namache Buke Kisii County mzima at least kila constituency kipata kwa leo sasa ni boreholes 5 zimebaki 4 tena nianze kurotate hivyo sababu gani mtu anaweza sema Kisii hamuhitaji maji because it is very green. Yes, so we want to encourage watu tukwezi na hizi ma water towers, watu they store water wakati wa drought ama mvua imechukua muda kunyesha, watu wetu hawapati njaa mpaka tunaanza kuomba mboga kutoka Central. So we want to kill that culture ya kuombaomba, tukue ni watu wa kujitegemea. Asante. Rere twachagaiga constituency ya Kitutu Chache South na otore no mujumbe mwalimu we school ye daraja 2 amu project akamatebimba bate issue na mache omujumbe akakolani very fast amache atali school yoke go benefit echiro ya itenene ya daraja 2 asa abantu bakuru Kisumu bacha kogole ndagera bangina bali mbabo ati mache dispensary neregaiga bono etoko kiwa area ye gayonsipi na ndengonya gusukatore kidogo na bakonyora tu na tutakonya kero muntu lakini at least abantu ba feel the services of the women rep. Thank you very much. County Commissioner we County ya Kisii Tomu Anjere ni gobono ainekeri abakenya gose abamenyibe County ya Kisii nani gobarachi kwene kigotinya oborendi imeye County chingaki abamenyibe County ya Kisii barachi koba ase emeyega yogochingera esukuko kagukwana nabaliki bomangana omubasorero Anjere ni gatebamuna ni gobarachi kwene kinga abanyanyimbo nkobeka bare patrore ase Chinsa Chonsi asebo igo abaganirie bari ase emetimoko koiranara ase emirimo yabo rimorioka erigo chikorwa obokorere bwabo bokorenda abana inchi chingake chiga chemeyega yesukuku. Kama mnavyofahamu tumeingia msimu wa sikukuu na familia jamii zote zinajitayarisha kufanya sikukuu na sisi kama maafisa wa usalama tunawajibika pakubwa sana. Ningependa kupeana hakikisho kwa wakazi wa Kisii kwamba kamati ya usalama ya kaunti ya Kisii imeketi na imeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na sikukuu ambayo ni ya amani, sikukuu ambayo haina visa vya uhalifu hata kidogo. Tumekubaliana pia kama kamati ya kwamba zile team ziko kwa sub county zikiwa zimeongozwa na deputy county commissioners. Vile vile zitaweka vikao, ziweke mikakati ya kuhakikisha kwamba hali ya utulivu inashuhudiwa wakati huu wa sikukuu. Maafisa wote wa usalama ambao walikuwa wamepewa likizo wote wameagizwa waregeshwe, na pia tunataka kuona patrols, ulinzi wa doria ikiendeshwa mchana na usiku.
Chingake chobo igoni gomo commissioner aburiri abarundi abasensemo y'abasombi ase bari bagutumeka Kigali nabali beche ansemo ya bodaboda koba maiso anene chingake chiga abanta bange bakorwa achinsema ya mogocha ase yende so guchingera omoyega wesuguku asebono abatebire nga wika bachikuligeria babwatiri amachiko amona maragwa ari abikire asensemo y'abasombi erigo kyania amibasokano para iyo yabeirege kwanekiwa ase amatuko abwangoiga asikiriateba obali bara batachi kubwati amachiko nigobono barachiko mukirwa egetambukiro egetindi ikieri chiko aseboigo airachinga kecho kuganeria abamenye ebe county ya Kisii esuguku engia. Na wale ambao wananchi wanataka kufanya usafiri pia tumesema kwamba zile sako zinahusika na mambo ya matatu ziendeshe magari kwa utaratibu, kusikue mambo ya kuendesha abiria kwa spidi ya kasi, na wananchi wasibebwe kama mzigo wakati huu wa nini. Tuko na mawasiliano na idara ya NTSA kuhakikisha kwamba speed ambayo imekubalika kila sehemu ya barabarani katika kaunti hii na hata zile kaunti jirani inatekelezwa. Katika kamati hii pia tuna habari ya kwamba kuna baadhi ya viongozi wamekuwa wakiishi kwa hofu kupitia kwa vitisho ya kwamba kuna baadhi ya viongozi wa kisiasa ambao wanatumia kwa Kiingereza tunasema goons, vijana magaidi wahuni, kuwakimbiza na kuwafanya maisha yao yasiwe kwa ya amani. Tumefungua a special desk kwa ofisi ya DCI na County Police Commander. Tunataka kuhimiza hawa viongozi na hata mwananchi wa kawaida ule anaona anatishiwa aende andikishe kwenye kituo cha police station na baadaye andikishe statement pale ili hatua ichukuliwe. Ile challenge ambayo inapatikana kwa ofisi ya DCI na ofisi ya OSPD ni kwamba report zinafailiwa, but mambo ya statement inakuwa ni hindrance, inakuwa ni vigumu sana kesi hii kufikishwa mahakamani. Kwa hivyo for us to be able to come up with a firm case, tunataka mwananchi a report na aweze kupeana statements na hiyo iendeshwe. Hii pia nataka kupeana hakikisho kwamba viongozi ambao wameteuliwa abarokiwa abubare ase omotimokobo nigobono baboriwe kwirenda kurwa ase ebikore byobusaria na nene kurwa ase obotumekibwa mariogo amo nebinyugwa bigotindia chingake chiga emeyega emenge eganderete kwenekiwa ase ense gakwana negitase kia Ndizi TV amo neremo bishop ase rogongo rwa South Nyanza John Mangi nigo abaganiria aborokiwa bonsi kuba maiso na gutasanania ne chimbo abantu babwate chimbo chimbe asoko bwate gosoko kora ebikore byobusare naboigo kubagania ko inekinga ngo bwate nabale amona abantu elio ko inekinga ngo genda bale chikanisa ase okonyora amaigerio ye chimbo achingia Hapa ni Ndiamoromensi Sereta Group John Orina Omangi Bishop Anglican Diocese of Upper Southern Nyanza. Abana baltorenka asenga kiye omuyega we Christmas yesuku tigango tonyara kuba togotoka ase chinka cheito seino tonya ko randa njera gaiga raza konyara nyana libe likonyore singenja abande mbale sikalia batabwati intention engia monta bwate kerengero kyo kora amabe in the name of Ogosereka Christmas tokanga kana Bible bao elite tigwe ase binte bibiranya ko bigosalia obuzima bwao abo bigosalia future yao amasomo yao n'obuzima bwao etange kurwa ase bintu birebibe tokanga nyende Christmas na ukino yende kanisa mu buteroro moro gwe kuro fila moro amatera ebintu bnebigo ira nanka seino onyorengo obuzima mbororo komenya ne school nero bone togosoma igo abana baito banyaruka bamura tuetange kurwa ase madawa ya kulevya ne chikamba chimbe chingakie cha musimu wa Christmas ne chisabali kiale tochikei tutokeka ase ngenjo setani nero no ale mbarabale aganetie konyora libaga chingakie Christmas agera turubanie omolembe igo tiganya sai abasese
Chingakecho omobishopu yoboigo ni gaira chingakechi aye kuboria serikali kurigereria ebintu biria abantu baganitie okeranirwa obugima buna asensemo yechindagira asikiria tenani obugima bwenseto ya Kenya bwabeire obokongo naboigo mosigo gochi asaba Kenya asebona boria serikali kwaena na libagari tangane gocha ase ebintu biria birebyengencho mono ase omokenya buna augo keania amaguri yechindagira na boigo nigira chingakecho kobaganiria abakenya bonsi Christmas gose sukuku ere engeya nande boigo kobaboria abatwera ruchinga kibagenete gochingera esukuku. Uchumi yaito ya Kenya yabeire enkongu nigo togenda tugosaba serikali enyako bagakorigereria priority yebwate asa mang'ana a basic need ndobwate endagera obomenyo nechianga ingikere ekiengenjo mono nendagera umonde sikoigota mono abebuya ebintu ebindi nabo bigocha magega igentekere kanene endagera nere ase MS basic needs yeto sabere serikali aitekera natokorosi uchumi enyako bakego tegerera mono ekerero kya mwanya bantu kya mwananchi egeteke into consideration egere ekertogenda tokorora mang'ana toyagorore tubege togoito na gotegerera ingi mwananchi wa kawaida agotera yonkwira libageriga koba ganelia Christmas ekia kyo mwako yega abayigo omwaka omoya 2024 omwaka wa molembe chinga kiechiga chie Christmas ne chinga kicho goserekea kawe kanene kinya saa toire kyo mwana oye nabayigo nenga kiyo koro kia obwanja nigo chia sabantu bonsi ne amate yaito nayo ne chinga kicho korwa amatumaini igakara tugoserekea Christmas tiangu tube komolembe togesereke tito ragira mono tito nywa tito beka pressure nyinge ase Bible baito asaba rugi baito asaba gachika baito kobaga sabato Christmas tigango tuisane kina birinya saa toire abo tunyako batoko beka omolembe abo yongo bolia amate yaito chi county government national government banyako bagosanga Christmas n'abantu bonse nabono Christmas tree ya governor ya Kisii ndo ganetie totokorro egere toganerie abantu baito amang'ana ayara Amayia. Kuna enchera yamo yogosira mwana omonyaruka korwa ase ogosarwa auko chisegi chegenka naboigo konyora amarito agenkyo naboigo ase ensemo ya ase ekiombe ekemo kya manyekene buna Francisca Foundation egeso kiribene erikwana kinkorwa abale obosemya uchi asa abana abanyaruka una barachi kogendera kwerenda korwa ase amakongo ayo abatanga abaitana ine abana abanyoroka wetani emia yamo niko bagendete konyora amaigerio ese ensemo ya Nyamira asebono bare oseba gokorera amasomayo oseba konyora amasomayo ase skuru ya balimu ya nero ya matongo yo tukemeye county yo ya Nyamira munyakirogo obweke umbe kyoroda kwambuka chinga kyarenge ase omoyego yo nigo atebrana nere gosenebwate ngenchomono yokwene kinga abaro kiwa abana baiga banyaruka nkwegubare amasomo aisaine na kibabwenete kwerinda na baigo nkwe ekiombekyo kya Francisca Foundation ngo chikere kwena kingango gendera bare osira abana abanyaruka. Hivyo Francisca Kwamboka Foundation tumeweza kuiregister ili iweze kufikia jamii na sana tutakuwa tukiangazia mambo ya gender based violence, mambo ya wale ambao ni mayatima ambao hawana watu wa kuwashauri, kuwasaidia na ushauri na kuwaelekeza. Pia itakuwa ikisaidia wamama wale ambao maybe wanaweza kuwa wana dhuluma mbalimbali za kijamii. Tuangalie wale watoto wetu wa kike ambao wanadhulumiwa wakiwa wadogo kimapenzi na mambo mengine kama hayo, ili waweze pia kupata haki na kuweza kuhakikisha kwamba dhuluma kama hizi katika jamii asiendelee. Kwa sababu tukiangalia katika jamii zetu siku hizi kuna dhuluma ambazo watoto wetu wanapitia hawakuwa wanapitia zamani. Tukikua ilikuwa ngumu sana mtoto wa kike kunachiziwa enzi zetu. Bono ende
nyasawa to chinguru tobeke omoroberio bweke kia city tobeka bana asaba no litobwate bakurese nyomba cyo bakongwa bayibori bawo bakunywa marwa abandi batobwate abayibori babo bonsi abana bari bago nyaruko kwarukiwa batanjiti na ndese kichi yaitire asama chiko naenda abayibori bari batayiko nyakorenda abana mbakine to omusana abana bonsi tubwatega twaikiriye 123 nigwetera saba sani abaya well wishers na kuweka sinjire chichingia twaendelea se kiombe kiae irinde twaroba mobia abakwanya community bantu yerenire tubakwanya community Munyakerogo obwe factory ye chai ya Nyansiongo ejo gotoka imeye wodi ya Borabo imeye county ya Nyamira Daniel Tutu ni gobona tebna omwako yoiga nigo ogokina weaponasi kwa bago kwenikiwa ase factory eyo ase boigo atebna nigo ebirengo bye chai koirwa ase chitundubari byaba bikoirana inseka gokwana chingeki aikirana ase omoyega bogokora egikaro kyo moyo bo mwaka nigo bono abo abalemi abekemerie kyo yechaye obukoba ase etundubali eyemo eyerabe munenchire yemo yogokinia naboigo ogokinia bonus entokera chikomenta engeria gochi ase abalemi abo bekemerie yechaye. For this year, as we were told earlier, so we had 16,995,588 kilos. That was a 6.17% decline. And we know what happened because of the external factors that we had that brought that decline in the production. So let's go to the tea prices. So in tea prices, there was an increase. And you know what attributes the increase in prices is due to the dollar and also the price of the tea in the auction. The operation cost, so the operation cost increased. As you know, when you reduce in terms of volume, then the operation cost must go up. So there was an increase by a margin of 19.44%. In green leaf payment and dividends, farmers receive an initial payment of 20 and a final payment of 36.5 shillings, and that was an increase of 9 shillings and 50 cents. So in small hydro project, so we Mwancho muri noro mwiri wa mangana maya asenchera yuwenge abyo manenda mange no chikonyanyora chikoraga ense yemo ya bono maragoba ase ora chikomena nere Frida Kirubo elia kumanya asenchera yuwe kira no twaro burigero ya ime ya Ndizi TV na bo wanso bo Gusii eritari na Dorcas Kemuma na ni woto bota nere abiga nyancha moyo ne kinga mario gene chibicha agoikire ase enchera yuwe kira no. Ndizi TV, Gusii.